Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Za ndege zikomeye cyane z'igisirikare cya FARDC zacakiwe n'abarwanyi ba M23 ku kibuga cy'indege cya Goma. Ndasubiramwo, za ndege zikomeye cyane z'igisirikare cya FARDC zirimo Sukhoi ndetse na za kajugujugu z'intambara zose zacakiwe n'abarwanyi ba M23 ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane aho igisirikare cya Kongo, abacancuro ba FARDC, abarundi FDLR ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bose ba FARDC bakubiswe n'inyeshyamba za M23. Ubungubu ikibuga cy'indege cya Goma kirimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'abarwanyi ba M23. Muri iyi mirwano yabereye ku kibuga cy'indege cya Goma, intare za Sarambwe zigaruriye ibikoresho bikomeye cyane, harimo ibifaru by'intambara, ibimodoka by'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bihambaye cyane by'urugamba. Igitangaje nuko ku kibuga cy'indege cya Goma intare za Sarambwe zahacakiriye Sukhoi-25. Iyi ni indege ikomeye cyane y'igisirikare cya Kongo. Sukhoi-25 y'igisirikare cya FARDC ubungubu iri mu minwe y'intare za Sarambwe. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 31 General Sultani Makenga ari kumwe na bwana Koloneye Nanga urongoye AFC batembereye ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Abarwanyi bigaruriye ikibuga cy'indege beretse General Makenga ndetse na bwana Koloneye Nanga iminyago bacakiriye ku rugamba. Baberetse indege ya Sukhoi ndetse n'ibitwaro biremereye cyane igisirikare cya Kongo ndetse na SADC bari barimo gukoresha ku kibuga cy'indege. Harimo ibifaru bikomeye cyane by'intambara byakoreshwaga na FARDC. Ibirenga 200 byari biri ku kibuga cy'indege. Hari stoke y'intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cya Kongo abarwanyi ba M23 bigaruriye ku kibuga cy'indege. Ndababwiza ukuri, ibitwaro byose M23 yigaruriye ubungubu ntabwo M23 noneho izongera kugira ikibazo cy'ibikoresho bya gisirikare. Bafite ibikoresho bikomeye cyane bingana nk'iby'igihugu. Ubungubu M23 igisirikare cyayo gifite ibikoresho bingana nk'iby'igihugu. Ndababwiza ukuri ko FARDC ibikoresho yatakaje ari ibikoresho bihambaye cyane, ni amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika igisirikare cya Kongo cyataye mu mujyi wa Goma. Hari ibikoresho kandi bikomeye cyane abacancuro ba FARDC bataye mu mujyi wa Goma. Harimo amamodoka ya gisirikare ndetse n'ibitwaro biremereye cyane byakoreshwaga n'abacancuro ba FARDC. Ibi byose M23 yamaze kubicakira mu buryo butunguranye cyane. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere General Sultani Makenga, komanda wa M23, yagaragaye ku kibuga cy'indege. Yagaragaye ari kumwe n'abakomando ba M23. Yagaragaye ari kumwe na Colonel Nzenze ndetse na General Byamungu. Yagaragaye ari kumwe na General Bodwengaruye wari urongoye imirwano yo kwigarurira umujyi wa Goma. Colonel Nzenze ndetse na General Bodwengaruye nibo barongoye imirwano ikomeye cyane yo kwinjira mu mujyi wa Goma. Beretse General Makenga ndetse na bwana Koloneye Nanga ibikoresho bya gisirikare bigaruriye.
mu gatondo k'irigenekerezo kandi General Makenga na bwana Koloneli Nanga bazengurutse ibice byose by'umujyi wa Goma ndetse bagiye banasuhuza abaturage, bagiye banyuzamo bagahagarara mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Goma bakabwira abaturage mu magambo bagira bati amani amani hapa mujini Goma, bigize biti amahoro aganze hano mu mujyi wa Goma. Intare za Sarambwe nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma ubungubu ziravuga yuko ziri mu rugendo rukomeye cyane rwo kubohora n'utundi duce two mu buseruko bwa Kongo. Abasirikare ba FARDC barimo kudagadwa. Igisirikare cya Kongo cyarakubiswe mu buryo bukomeye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko intare za Sarambwe zamaze gusatira neza ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ubwoba ko umujyi wa Bukavu nawo ugiye kwigarurirwa na zino nyeshyamba za General Makenga. Abasirikare ba Kongo bamaze guhunga. Intwaro zikomeye zari ku kibuga cy'indege cya Kavumu zamaze guhungishwa, zimwe zerekezwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, izindi zerekejwe mu mujyi wa Kisangani. Amakuru rero aravuga yuko abarwanyi ba General Makenga bamaze rwose gusesekara hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse ubungubu igikurikiyeho ni urugamba rukomeye cyane rwo kwigarurira umujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu wo ntabwo uzagorana cyane. Amakuru atugeraho aravuga ko FARDC yamaze gucika intege, ndetse abasirikare ba Kongo bari mu mujyi wa Bukavu bakavuga ko badashobora kwita kuri songoye barwana na zino nyeshyamba. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Bamwe mu bigweza ivya politike baravuga ko M23 yabigiye kwigarurira Kivu zombi maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Abarwanyi ba General Makenga batangaje ko badateze gusubira inyuma ngo bave muri uyu mujyi wa Goma. Hari abihweza ivya politike rero bavuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabigiye gucikamo kabiri, zino nyeshyamba za M23 zikaba zashinga Repubulika yigenga ya Kivu yabigizwe na Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse bagashyiraho n'igice cya Ituri. Intare za Sarambwe zirimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru yizewe amaze kongeraho muri aka kanya aremeza neza ko intare za Sarambwe muri aka kanya zigeze ku ntera y'ibirometero 5 gusa zerekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo, indwanyi za M23 zirimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu ntare za Sarambwe aremeza yuko aba barwanyi bamaze kugera neza mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Hari ubwoba ko umujyi wa Bukavu nawo waba ugiye kwigarurirwa na bano barwanyi ba General Makenga. Abarwanyi ba M23 baravuga ko urugamba rwabo rukomeje, ndetse baravuga yuko uburyo bwabo bwo kubohora abaturage babukomeje. Mu ijambo yatangaje bwana Koloneli Nanga imbere y'abamenyesha amakuru mu mujyi wa Goma, yavuze yuko revolisiyo ikomeje, ndetse abibwira yuko bazava mu mujyi wa Goma abo ngabo ngo baribeshya mu buryo bukomeye. M23 ngo ntabwo izava mu mujyi wa Goma, izawufata kugeza igihe cyose ubutegetsi bwa Kongo buzaba bwaramaze gukemura ibibazo byose bano barwanyi bagaragaje. Bwana Koloneli Nanga yavuze ko n'ibindi bice byose bitarabohorwa ubungubu intare za Sarambwe ziri mu nzira zerekezayo, ndetse ko bari ku muvuduko ukomeye cyane berekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Ekwateri ndetse n'ahandi hose, ndetse yemwe ngo berekeje n'Kinshasa. Ahangaha naho ngo bagomba kugerayo bagatembagaza ubutegetsi bwa Kisekedi wananiwe gukemura ibibazo by'abaturage. Ibice byose bya za Chopo muri za Maniyema biteguye kubohora abaturage, muri za Ituri ndetse no mu bindi bice byose bya za Katanga muri za Kasayi biteguye kubohora abaturage, biteguye no kugera Kinshasa bakagezayo revolisiyo yabo. Ubungubu rero ubutegetsi bwa Kongo burimo kudagadwa kubera ko abarwanyi ba M23 bageze mu ntera y'ibirometero bike cyane berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Mu gihe baba bamaze kwigarurira agace ka Kavumu, nta kabuza bakwerekeza mu mujyi wa Bukavu.
Amakuru yizewe arimo kongeraho muri aka kanya aravuga yuko abarwanyi ba General Makenga bamaze gusatira neza ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru arimo kongeraho aravuga ko abasirikare ba leta ya Kongo bamaze kuvanamo akabo karenge bakirukanka. Abazarendo ndetse na FARDC bari ku kibuga cy'indege cya Kavumu bamaze kuhava, barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aravuga yuko intwaro zikomeye zari ziri ku kibuga cy'indege cya Kavumu zamaze kuhavanwa zikerekeza mu mujyi wa Bukavu. Indege z'intambara za FARDC zari ziri mu gace ka Kavumu nazo zamaze kwerekezwa hariya Ikisangani, ndetse amakuru aravuga ko izindi ndege zerekejwe mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe yemeza ko indege ebyiri zo mu bwoko bwa kajugujugu zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura zivuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibikoresho bya gisirikare rero byahungishirijwe hariya Ikisangani, ndetse amakuru aravuga yuko igisirikare cya Kongo kibibona neza ko agace ka Kavumu n'umujyi wa Bukavu bigiye kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe navanye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aremeza neza ko indege ebyiri z'igisirikare cya FARDC zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibingibi rero birahamya amakuru yuko ibikoresho bya gisirikare birimo guhungishwa biva ku kibuga cy'indege cya Kavumu, mu gihe abarwanyi ba M23 nabo bari ku muvuduko ukomeye cyane barimo gusatira iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Mu masaha ya gatondo humvikanye urwamo rw'amasase ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru twamenye nuko abasirikare ba FARDC barasanye n'abazarendo. Abasirikare ba Kongo bafashe umwanzuro wo guhunga kugira ngo M23 itabacakira amatekwa, ndetse M23 ikaba yafata intwaro zikomeye zari ziri ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abazarendo ntago babyumvaga. Abazarendo bakomeje guhanyanyaza bavuga yuko bagomba gushiririza umutsi bagahagarara bakarwana na M23, ariko FARDC yatangiye kuvanamo akayo karenge. Amakuru aravuga yuko abazarendo barashe ku basirikare ba Kongo bari barimo guhunga bava mu gace ka Kavumu. Nibwo rero urwamo rw'amasase rwumvikanye, ndetse abasirikare ba Kongo bakaba bakozanyijeho n'abazarendo. Amakuru atugeraho aravuga ko abazarendo bagera kuri 6 baguye ku rubuga rw'imirwano, mu gihe abasirikare ba Kongo 3 nabo bapfuye, ndetse abandi bagera ku 8 bagakomereka mu buryo bukomeye. Ni amakuru mvana mu masoko yanjye kandi yizewe mu gisirikare cya Kongo. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 bageze mu ntera y'ibirometero 5 gusa barimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Nta musirikare wa FARDC uri ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Bose bamaze kuzinga umurizo hagati y'amaguru barirukanka, bakijijwe n'amaguru berekeza mu mujyi wa Bukavu. Biribonekeza rero ko intare za Sarambwe zigiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu nta n'imirwano ibayeho. Ibikoresho byose byamaze kwerekezwa Ikisangani, ndetse zimwe mu ndege z'intambara za FARDC zahungishirijwe mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare benshi ba Kongo bari mu mujyi wa Bukavu, ndetse bamwe bamaze kuvanamo imyenda yabo birirwa batembera mu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu umaze kugeramo abasirikare benshi, kuko n'abasirikare b'u Burundi bagera ku 3,000 nabo barimo kugaragara muri uyu mujyi wa Bukavu. Ndabibutsa ko bamwe mu basirikare b'u Burundi bamaze gusubira mu gihugu cyacu, ndetse abandi nabo bakaba bakiri hariya mu mujyi wa Bukavu. Hari abamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru aravuga yuko nabo barimo gutegurwa neza kugira ngo bongere basubire muri Kongo, bajye guhagarara ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, aho amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega ngo burimo kwikanga ko M23 niramuka yigaruriye agace ka Bukavu ngo ishobora kuzifashisha Red Tabara maze bakagaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi.
Hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba bwinshi, ndetse inzego z'ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi ngo zamenye amakuru y'uko Red Tabara izagaba ibitero bikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero abasirikare benshi b'u Burundi bagiye kurungikwa muri Kongo ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bazakumire Red Tabara. Bivugwa yuko ngo M23 izayitera inkunga maze bagatembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru yizewe yemeza ko abasirikare barenga 8,000 barimo gutegurwa kugira ngo barungikwe muri Kongo. Aya makuru arava mu masoko yizewe mu gisirikare cy'u Burundi. Muri bano basirikare hari abavuye muri Kongo bazasubirayo, ndetse ngo bakazajya kumenyereza bagenzi babo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Umupaka uhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda muri Kivu y'Amajyepfo ubu ngubu wamaze kurundwaho abasirikare benshi ba Kongo ndetse n'abarundi. Hari n'amakuru yemeza ko interahamwe za FDLR ndetse n'inyeshyamba za FRN nazo ziri ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi rero birasigura ingene ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba, ndetse ngo bakaba biteguye gufasha za FDLR na FRN kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo barashaka rwose kwerekana yuko ari abagabo babushitse bakita kuri songoye bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma, Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC amaze gutangaza ko urugamba rukomeje. Amaze gukurira inzira ku murima abibwiraga ko M23 izashyirwaho igitutu maze igasubira inyuma. Yababwiye ko ibyo bidashoboka. Imbere y'abamenyesha makuru, Bwana Koloneli Nanga yavuze ko urugamba rukomeje kandi ko bagiye kubohora n'ibindi bice. Ubu rero agace gakurikiyeho ni Kivu y'Amajyepfo. M23 igiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse bano barwanyi bazakomereza mu mujyi wa Bukavu. Ni ibintu rero bikomereye cyane igihugu cy'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FDLR ndetse n'inyeshyamba bafatanya, kuko barimo gukubitwa cyane ku rubuga rw'imirwano. Abasirikare ba Kongo bakwiye imishwaro barirukanse. Inyeshyamba za FDLR zishwemo benshi, ndetse General Omega wari urongoye FDLR nawe yaguye ku rubuga rw'imirwano. Igisirikare cya Kongo cyapfushije abasirikare benshi. Ku ikubitiro kizigenza General Peter Chirimwami wari urongoye Kivu y'Amajyaruguru yaguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mubambiro. Abasirikare benshi b'abakoloneli ndetse n'abandi ba ofisiye bakuru muri FARDC baguye ku rubuga rw'imirwano, aho M23 ikomeje kubakinagiza ndetse ikabereka ko irimo kubarusha amayeri y'urugamba. Mu gihe rero M23 ivuga yuko itazava mu mujyi wa Goma, ibihugu bya rutura bikaba bikomeje kuyishyiraho igitutu ngo ibe yasubira inyuma. Ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bwa Gitega bafatikanije n'igihugu cya Afurika y'Epfo bakomeje kuvuga yuko barimo gutegura urugamba rukomeye cyane rugamije kwisubiza umujyi wa Goma. Hari amakuru arimo kutugeraho avuga yuko igihugu cya Afurika y'Epfo kigiye kongera kohereza abasirikare benshi muri Kongo. Ni mu gihe kandi abo Afurika y'Epfo yohereje benshi muri bo M23 yabafashe matekwa. Hari amakuru yizewe rwose yemeza ko M23 ifite imfungwa z'intambara z'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo rero abategetsi bakaba babuze ayo bacira n'ayo bamira. Perezida Cyril Ramaphosa akomeje rwose gushoberwa. Cyril Ramaphosa abasirikare yohereje muri Kongo M23 yabishemo benshi, ndetse ibitigiri byatangajwe ko abasirikare bagera kuri 13 aribo bapfuye. Ndabamenyesha ko ari ikinyoma. Nuguhisha abaturage ba Afurika y'Epfo amakuru. M23 yivuganye abasirikare benshi ba SADC. Ubwo SADC yari irimo kuratsa kuri M23 basizoye bavuga ko umujyi wa Goma utagomba gufatwa. SADC yari irimo gufatanya na FDLR, FARDC, abarundi, abacancuro ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bose ba FARDC. Aba bose bari barimo kurasa kuri M23. Dore none ko ngo M23 nayo irabacucuma mu buryo bukomeye.
Hari amakuru dufite yemeza ko abarenga 50 muri SADC bapfuye, ariko ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo bukaba bwaranyegeje ibitegiro by'abasirikare baguye ku rugamba kugira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi batamerera nabi ubutegetsi bwa Ramaphosa. Amakuru yizewe ya kure official yamenye aremeza neza ko abarwanyi ba M23 bacakiye matekwa abasirikare ba SADC, ndetse ubu ngubu igihugu cya Afrika y'Epfo kikaba cyabuze ayo gicira nayo kimira. Abasirikare ba SADC bacakiwe amatekwa, M23 yarabacakiye. Nta kindi rero Afrika y'Epfo igomba gukora n'uguca bugufi ikavugana na M23 kugira ngo M23 izarekure zino mfungwa z'intambara. Nibitaba ibyo M23 izabagumana kuko n'ubundi yamaze kubacakira. Intare za Sarambwe zamaze kwigarurira umujyi wa Goma. Intare za Sarambwe zamaze gucakira ibitwaro biremereye cyane by'abasirikare ba FARDC ndetse na SADC mu mujyi wa Goma. Ndababwiza ukuri ko intwaro zikomeye cyane zamaze gucakirwa. Ibitwaro bikomeye byari biri ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma, intare za Sarambwe zamaze kubicakira. Amakuru dufite nuko ibifaru by'intambara birenga 300 M23 yabicakiriye mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru akavuga yuko ibitwaro biremereye cyane bacakiriye ku kibuga cy'indege ari ibikoresho karundura bishobora kwifashishwa mu ntambara zikomeye. Nyuma y'aho intare za Sarambwe zigaruriye umujyi wa Goma, ubungubu benshi barimo kwibaza ikigiye gukurikiraho. Icyo nabamenyesha nuko intare za Sarambwe zirimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane, ndetse amakuru atugeraho akavuga yuko intare za Sarambwe rwose zititeguye kuva mu mujyi wa Goma. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ibihugu by'amahanga bamaze iminsi bavuga yuko intare za Sarambwe zikwiye gusubira inyuma zikava mu mujyi wa Goma. Ubutegetsi bwa Kisekedi bwahagurutse bwasizoye buravuga yuko bugiye gutangiza intambara ikomeye cyane yo kwisubiza umujyi wa Goma. Intare za Sarambwe nazo zahakanye ziratsemba, zavuze yuko zidashobora gusubira inyuma. Hari amakuru avuga yuko aba barwanyi ba General Makenga baba barimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane bigamije gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Abarwanyi ba M23 ngo basabye ibiganiro, ubutegetsi bwa Kongo burabyanga. Ubungubu rero abihweza ivya politike baravuga yuko aho bigeze M23 nayo rwose itagikeneye ibiganiro. Ndasubiramwo, abanyapolitike ndetse n'abihweza ivya politike mu karere k'ibiyaga binini baravuga ko nyuma y'aho aba barwanyi ba General Makenga bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Goma, nabo rwose ngo batagikeneye ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Hari amakuru avuga yuko aba barwanyi b'intare za Sarambwe baba bagiye gushinga Repubulika yigenga ya Kivu, bagacakira Kivu y'Amajyaruguru bakongeraho Kivu y'Amajyepfo, maze bagatangaza ko bashinze ubutegetsi bwabo muri Kivu zombi. Nyuma y'urugamba rukomeye cyane imyaka 3 irashize, abarwanyi ba M23 basaba ubutegetsi bwa Kongo ko bwakwemera kuganira na bano barwanyi. Ubutegetsi bwa Kongo bwarabyanze. Abarwanyi ba General Makenga bahereye mu gace ka Sarambwe muri Sabyinyo bararwana bafata agace ka Bunagana, bafashe Rucuru, bafata Nyiragongo, bafata za Masisi, bagera muri Warikare ndetse na Rubero. Ubungubu barimo kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atugeraho aremeza ko bamaze kwigarurira agace ka Nyabibwe, ndetse bakaba bakomeje berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru rero aravuga ko abarwanyi ba M23 nyuma yo kwigarurira uyu mujyi wa Goma nabo rwose baba baramaze gushinguka mu byo gukomeza kusaba ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibiganiro barabisabye, ubutegetsi bwa Kongo bwarabyanze, kandi bakoresheje imbaraga za gisirikare berekana ko bafite imbaraga nyinshi, ndetse ko bahondaguye FARDC bakayambura n'umujyi wa Goma. Hari amakuru rero avuga yuko intare za Sarambwe zaba zigiye gutangaza ubutegetsi bwazo muri Kivu zombi, bagacakira Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, maze bagatangaza Repubulika yigenga ya Kivu.
Abatangaza iby'aya makuru baravuga ko ibimenyetso byose birimo kwerekana ko M23 irimo kurushaho kugira imbaraga nyinshi, irimo kwigarurira intwaro nyinshi. Abajene benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru barimo kujya muri M23, ndetse amakuru aravuga yuko ideoloji ya M23 yo kubanisha abaturage ba Kongo mu bahoro, kubana ndetse bagakorana babanye neza batishishanya, abatutsi bakabana n'ayandi moko yose nta ugirira nabi uwundi. Ibingibi ngo abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru batangiye kubikundira izi nyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho avuye mu butegetsi bwa Kongo ndetse no mu banyapolitike muri Kongo aravuga ko hari ubwoba bwinshi ko igihugu cya Kongo cyaba kigiye gucikamo kabiri. Hari amakuru yemeza neza ko abarwanyi ba General Makenga ubwo bamaze kwigarurira umujyi wa Goma rwose ngo ibintu byarangiye, ntabwo bateze gusubira inyuma, kandi bagaragaje imbaraga zikomeye cyane ko nta wabatsinsura muri uyu mujyi wa Goma. Tshisekedi rero arimo gutakaza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo abireba. Ubutegetsi bwa Kongo burimo buracika intege muri Kivu zombi. Abarwanyi ba General Makenga bamaze kwigarurira umujyi wa Goma, bafite ibikoresho bihambaye cyane bya gisirikare, ibyo bafatiye mu mujyi wa Goma ndetse n'ibyo bafatiye ku kibuga cy'indege. Ibi byose ngo bizatuma aba barwanyi bakomeza kwirwanaho, ndetse urugamba bakomeze kururwana mu buryo bukomeye. Ubungubu rero igitegerejwe no kureba koko niba ubutegetsi bwa Kongo buzabasha kwisubiza uyu mujyi wa Goma, ndetse niba koko M23 izasubira inyuma nk'uko Tshisekedi yaraye abitangaje mu ijambo ryiwe, akavuga yuko arimo gutegura ibitero bikomeye bigamije kwisubiza umujyi wa Goma, ndetse yemwe Tshisekedi akaba yavuze yuko arimo no gutegura ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, avuga ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Amakuru atugeraho avuye mu masoko yacu mu banyapolitike bakomeye ndetse n'abihweza ivya politike aremeza neza ko igihugu gishyashya kigiye kuvuka mu buseruko bwa Kongo. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko igihugu gishyashya cyaba kigiye kuvuka mu buseruko bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 bagatangaza ko bashinze Repubulika yigenga ya Kivu. Ishavu n'imiborogo ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Inkuba zikomeye cyane zongeye gukubita mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe amaze kutugeraho aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 400 baraye baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 400 baraye baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi hariya mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru aravuga yuko igitero gikomeye cyane cyaraye kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Ni igitero cyabaye mu ijoro ryo ku igenekerezo rya 29 rikira igenekerezo rya 30. Amakuru atugeraho aravuga ko indege kabuhariwe z'intambara zamishije urufaya rw'amabombe ndetse na za misile ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Kugeza ubu igitigiri cy'abasirikare b'u Burundi bapfuye ntabwo kiramenyekana neza. Imibare y'ibanze irerekana ko abarenga 400 bamaze kwitaba Imana. Ibirindiro by'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira byangiritse mu buryo bukomeye, byahiye birakongoka, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko ibikoresho byose byari biri mu ishyamba ry'ikibira byangiritse mu buryo bukomeye. Muri aka gatondo k'igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere, amakuru yabyutse arimo kuvugwa cyane mu Cibitoke ni urwamo rwumvikanye mu masaha y'ijoro. Abanyagihugu baravuga ko mu masaha y'ijoro nko ku isaha y'isa 7:20 ku isaha ya Bujumbura bumvise ibintu birimo guturagurika hafi y'ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu baravuga ko babonye umwotsi mwinshi cyane urimo gucucumuka mu ishyamba ry'ikibira. Urwamo rukomeye cyane rwumvikanye mu ishyamba ry'ikibira, ndetse abanyagihugu benshi bavuze yuko baraye ntibuca. Nta kindi cyari kibaye rero, ni igitero gikomeye cyane kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi hariya mu ishyamba ry'ikibira, kuko amakuru aremeza neza ko ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi byahiye bigakongoka. Ibikoresho byose byari biri mu ishyamba ry'ikibira byahiye birakongoka.
abasirikare benshi bapfuye. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 30 hagaragaye za rusehabaniha nyinshi cyane mu gace ka Cibitoke. Za ambulance zari zirimo gutwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi zibijyana i Bujumbura, ibindi bijya mu Cibitoke mu bitaro. Abasirikare bakomeretse bararenga 1,300 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Ni igitero bigaragara ko cyakozwe n'ubuhanga bukomeye. Iki gitero cyari kigamije gusenya ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi nk'uko byemejwe na Liyetona mu gisirikare cy'u Burundi yaganiriye n'umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana. Amakuru yizewe kandi yatohojwe neza na Iyakure Official aremeza ko iki gitero cyakozwe n'indege z'intambara. Abasirikare b'u Burundi nabo baremeza aya makuru. Bagiye kumva bumva urufaya rw'amabombe ndetse na za misile ziremereye bitangiye kwisuka ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Hari abagerageje kwirukanka cyane cyane abari bari ku burinzi, ariko abari basinziriye bo rwose benshi bitabye Imana, abandi barakomereka. Amakuru aravuga yuko ibi birindiro byari birimo abasirikare ba FDLR barenga 800 bari bamaze iminsi 7 gusa bageze mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare b'u Burundi kandi bari barimo gukorana n'imbonerakure. Hariya hagabwa ibitero, hari ibirindiro bikomeye cyane ndetse hakorerwaga imyitozo ikomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi, inyeshyamba za FDLR ndetse n'imbonerakure. Hari amakuru avuga yuko bari bafite umugambi wo kuzagaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda bagamije kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse ngo no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 30 General de Brigade Gaspard Baratuza uvugira igisirikare cy'u Burundi yagaragaye mu gace ka Cibitoke. Yagaragaye ari kumwe na Bwana Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko ibikorwa byo kuvana imirambo y'abapfuye hariya mu ishyamba ry'ikibira bigikomeje. Za rusehabaniha zirimo kwirukankana za kajorite ndetse zirimo no gutwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi baguye mu ishyamba ry'ikibira. Abaturage baganiriye n'umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana bamubwiye yuko ibyabereye mu ishyamba ry'ikibira ari igitero gikomeye. Humvikanye urusaku rukomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira. Kugeza n'ubu ngubu imyotsi myinshi cyane iracyagaragara mu ishyamba ry'ikibira. Abaturage baravuga yuko ibyabaye ku basirikare b'u Burundi ari ibintu bikomeye cyane ndetse bagasaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwava mu gacerere bukagira icyo butangaza kuri aya makuru y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira ishyamba ry'ikibira ndetse bikibasira abasirikare b'u Burundi. Kugeza ubu ntacyo igisirikare cy'u Burundi kiratangaza kuri aya makuru. Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana yagerageje kuvugana na Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi, ariko amubwira ko ntacyo yatangaza kuri ayo makuru. Iyi ngiyi ni inshuro ya 4 ibitero bikomeye cyane byibasira ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi, FDLR ndetse n'imbonerakure mu ishyamba ry'ikibira. Ariko iki gitero cyo kwigenekerezo rya 29 gishyira igenekerezo rya 30 cyari igitero karundura. Ni igitero cyasenye burundu ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi, byahiye bihinduka umuyonga. Ibikoresho byose byahiye ndetse ibirindiro byose byabaye umuyonga nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kuvugira mu matamatama bavuga ko ngo igihugu cy'u Rwanda aricyo cyaba cyaragize uruhara mu kugaba ibitero bigamije gusenya ibirindiro bya FDLR ndetse n'imbonerakure mu ishyamba ry'ikibira. Nta gihamya na kimwe igihugu cy'u Burundi cyari cyatanga ndetse nta nubwo u Burundi bwari bwashinja u Rwanda ku mugaragaro kuba rwaragize uruhara mu kugaba ibitero bigamije gusambura ibirindiro bya FDLR ndetse n'imbonerakure mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare bakomeye bagiye bumvikana bavugira mu matamatama hagati yabo bavuga yuko nta kabuza u Rwanda ari rwo rwaba rwaragabye ibitero maze bagasenya ibirindiro bya FDLR bagamije guca intege izi nyeshyamba z'inkoramabi zishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.
Mu minsi ishize inyeshyamba za FDLR zatangiye kwimukira mu gihugu cy'u Burundi. Inyeshyamba za FDLR zari ziri muri Kongo, nyinshi muri zo zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyarazihaye indaro ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwazihuje n'abasirikare b'u Burundi. Bamaze igihe rero barimo gukora imyimenyerezo mu ishyamba ry'ikibira bavuga yuko bafite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga ko ibi birindiro byagabweho igitero gikomeye byari birimo abasirikare benshi ba FDLR. Mu minsi ishize kandi ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa mbere hari igitero gikomeye cyane kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi hariya mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru twamenye nuko hapfiriyemo za FDLR zirenga 200. Abasirikare ba FDLR barapfuye ndetse n'abasirikare b'u Burundi barapfuye. Icyamenyekanishije neza ko ari za FDLR nuko batazihambye hamwe n'abasirikare b'u Burundi. FDLR bazihambye mu gace ka Mabayi, naho abasirikare b'u Burundi bo bagiye guhambwa hariya ku mpanda mu itongo ry'abapfuye. Ibingibi rero twabibwiwe n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Ni amakuru twabagejejeho ku mbonesha kure yacu iya Kure TV official. Amakuru kandi twabagejejeho yemezaga neza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gukubita agatoki ku kandi bukavuga yuko buzihorera ku muntu wese ugamije kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bitero rero bikomeje guhitana benshi mu basirikare b'u Burundi. Dore nk'ubu ngubu ibitigiri bimaze kumenyekana biremeza ko abarenga 400 baraye bitabye Imana ndetse abandi barenga 1200 bagakomereka mu buryo bukomeye. Amakuru turimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko amarira n'imiborogo ari byose mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira mu ishyamba ry'ikibira. Ishyamba ry'ikibira rimaze iminsi ririmo gukorerwamo imyimenyerezo ikomeye cyane igamije kugaba ibitero ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Umusirikare w'u Burundi waganiriye n'umumenyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Burundi yavuze yuko ibintu bikomeye cyane. Yavuze yuko abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa mu ishyamba ry'ikibira barenga 800 ndetse ngo ni ibintu birimo gushavuza cyane abasirikare b'u Burundi. Hariya mu ishyamba ry'ikibira urupfu rwariye abasirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwakoranye na FDLR ndetse n'imbonerakure bakajyana ibikoresho bikomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira, ndetse yemwe hari n'amakuru yemeza yuko hari abazungu b'abacancuro bavuye mu buseruko bwa Kongo bakajya mu ishyamba ry'ikibira gutoza FDLR ndetse n'imbonerakure. Hari amakuru yizewe avuga ko abacancuro barenga 30 bari mu ishyamba ry'ikibira. Nta wamenya niba bapfuye cyangwa babashije guhonoka uru rupfu. Iya Kure TV official iracyagerageza gutokoza iby'aya makuru.